بله تماشاوان نیجا بریا کو داوی دما نویساندنا ناوی زاروکان ورش بو درسا کردی امی بنی رنگ که دوی دما در باسبویی ده شاردارین دم پارتیه بچرنگی خدمت زمان کرنه راپور که برفره جالی آژانسا مزوپوتامیای و هاتیه آماده کرن راپور بحثا وان خدمتان دکه ین کو شاردارین دم پارتیه بزمان کردی پیشکش کرنه دیار دبه کو پرانیا شارداریان دبیجن لی ناپیجن وکه کرد دبیجن آنگو گلک جاران دا خفن دا خویانیان ددن بحثا گرینگی زمان دکن لی دکار و باری واده او یک نای دیتن خدمت که برچاوش بوی زمان کردی ناکن امی به گرافیک اینها بری خواه بدنه ده بگیشتین ها 62 شارداری دست دم پارتیه دمانه پشتی دانینا قیومان و بطال کرنا شارداری هنک شارداران 62 شارداری نه ین باجار مزنن همو ین نافچه یانه ین بچوکشی هنه ین لکلکا ین مزن جوان 62 شارداریان 45 شارداری مالپرینوان بزمان ترکیه انگو 45 شارداری بگیشتی مالپرینوان بزمان ترکی نل کلکاوی زمان کردی جی دانانی نه 5 شارداری جی هنه او جی ین نافچه یانن پرانی وانا جی هنک جاران ده هنک دا خویانین خوده کردی بکارتینن لیبل مالپرینوان ده مالپرینوان ده مروف کردی نابینه امین ها بری خوابدن مالپرین پر زمانی ین شارداریان پر زمانی تیوی واته که هم کردی بکارتینن هم ترکی یان جی هنک جاران لکیلکا کردی و ترکی زمان خلکین وی دوری دبکو سوریانی بن دبکو ارمن بن دبکو عرب بن وان زمان جی بکارتینن هنک جارا انگلیزی بکارتینن شارداریا آمده مالپراوی مالپرا که پر زمانیه کردی و ترکی جی تیده هیه شارداریا سوره پر زمانیه شارداریا فرقینه اوانا سر با آمده ونه شارداریا چناره یعنی شهیر آمده پاسور و پیاسه جی کو سر به شارداریا باجار آمده یا مزم ونه اوانات مالپرین خوده پر زمانیه بکارتینن مالپرین وان بکردی و ترکی و هنک زمان اندنجی مروفت کاره تیده ببینه لوانه شارداریا ریا آرموش پرزمانیه بکارتینه شارداریا بگیریه و شارداریا توش بایجی جوان شارداریانن کو پرزمانینه مالپرین وان ده مالپرین خود جی ددنه زمان کردی جی لی شارداریا باجار مزن یا وانه بخواه مالپراوی نه پر زمانیه نه جی شخوا قیوم لسر شارداریه جالی قیوم و تیبره و برن زمان مدیا جواکی یا شارداریان چیه دما پوسته که داتینن دما پیامه که داتینن لسر اینستاگرامی به لسر تویتر و پلاتفورمین دن به کی جا زمانان بکارتینن کردی و ترکی جی گلک جوان بکارتینن سه شارداری هنه تنه ترکی بکارتینن ده تمام پیامین خوده 5 شارداری زمانه کی تکل بکارتینن هنک جارا کردی هنک جارا ترکی هنک جارا زمان اندن 2 شارداری جی هنه پر زمانی نه همو پیامین خواه هم به ترکی داتینن هم جی به کردی یان جی اگر پیویست بکه به زمانه کی دن جی لکلک دنویسینن امی بین سر بخچین زاروکان کو شارداری آزادن دکارن بخچین زاروکان یه پرزمان وکن اولوه داره زاروکان پرورده بکن لآمده تنه شارداری آمده لدو نافچیان از نشاشبم بریار دایه 4 بخچین زاروکان وکرنه لوی داره 3 هاتیه نویساندن لی او بخواه 4 بخچین زاروکان ده ناوا سینور آمده ده هاتنه وکرن ناوه که جوان زاروکستانه که گلک جاران لورم نوچه یانجی لسر چه دکن ریوبرین پاراستنا زمان ده بن بان شارداریان ده که چند شارداریان ریوبریه که تایبت به پاراستنا زمان آواکریه جشست و 2 شارداریین ده دست دم پارتیه ده مخابن تنه یک شارداری ریوبریه که وی آواهید بن بان شارداری در ریک خستیه او جی
لآمدەیە ڕێڤەبەریەکە بووی ڕەنگی هەیە مدوریەتەکە بسەرێ خوێیە وەکی دن لە هەنێک شارەداریان کۆمیسیۆنên zimanên zindî dibin wî navî de beşek avakirine ku karûbarê zimana bi rêve dibe li riya armûşê ya Wanê bi heman rengî rêveberiyeke bi wî rengî heye meclisa ziman di hinek şaredariyan de dibin navê meclisa ziman de rêveberiyeke bi wî rengî rêxistine li peyas û li rezan jî bi heman rengî ew meclisên ziman hatine avakirin lê weke rêveberiya parastin û pêşxistina ziman tenê li Amedê mirov rastî wê xizmetê tê. Yek ji xizmetên din yên şaredariyên Dem Partiyê ew bû ku malên dengbêjan ava dikirin di demên derbasbûyî de zêdetir hebûn lê niha di vê demê de yek mala dengbêjan heye ew jî li Amedê ye tê gotin ku li hinek bajar û navçeyên din eger ne bi navê mala dengbêjan be jî hinek şevên taybet bi dengbêjiyê têne rêxistin lê ne mala dengbêja ye mala dengbêja tenê li Amedê heye. Navê parkan, navê kolanan li bajaran bi taybetî li wan navçe û şaredariyê navçe û bajarên ku ji aliyê Dem Partiyê ve têne bi rê vebirin piraniya wan navan jî li gorî vê dosyeya ku Ajansa Mezopotamya amade kiriye bi Tirkî û İngilîzî ne navê Kurdî di wan de jî kêmin weke nimûne jî anîne gotine li Amedê niha amadekariya çêkirina parkeke pir mezin tê kirin lê wê navê wê bikin Natura Park ku navekî ne Kurdî ye ne jî Tirkî ye navekî İngilîzî ye. Li Agirî li parêzgeha Agirî du park hatine vekirin navê yekê ji wan Parka Jin e du nav lêkirine hem Kurdî hem Tirkî navê wê Parka Jin e di nav kevanê de jî bi Tirkî navê parkê hatiye nivîsandin parkek jî Parka Aştî ye di nava kevanê de dîsa Tirkiya wê hatiye nivîsandin wekî din gotine ev şaredarî li kolanên bajar û navçeyan û li hinek deverên bajar û navçeyên xwe wêne û beytên navdarên Kurd jî weke lewhe çêkirine û bi dar da kirine. Ev du rojin gotûbêjeke gelekî berfereh li ser vê tabloyê tê kirin ev xizmeta kêm ya ku ji aliyê şaredariyên Dem Partiyê ve tê kirin ji aliyê xelkê ve ji aliyê Kurdan ve rastî rexneyên tund hat xelk dibêje eger ev şaredarî xizmeta Kurdî nekin wê demê wê kî xizmetê ji zimanê Kurdî re bike.